Miidiyooriin shubbaa gobbatenna dagomu lophonna soorora luphii maqeechaa gododhitannohura halalaanchonna ikkadoo mashalaqqe fincatenni eeggonsa fulasiissanota xawinsi. Walaayittuu televezyiinii lemina shoole saate biddittote finco jajjabba mootimmate sooreeyyenna dagomu bisa leeltino afaajetenni hanaffino odoo qixxeessino Yoosef Fallaaroo tittiro kayinni aananno garini shiqqan. Dagate bude balchuma minjuna politiku amuratu baqarunsate zoonete gashotinna daga qinaabbe safidhinoti walaayittuu televezyiinii lemina shoole saate biddittote finco federaalete adda addi goli mootimmate loosu sooreeyye dagomu bisubbanna woshshatu assinoonni wosinna leeltinnowa fincote daawatoanyu assine gobbate geerri maassonni hanafsinsonni amma'note annuwano gobbate keerira kaaliiqa huuccitino. Televezyiinete loosu risaanchi kalaasee banaaniyu mitte daga wole daga ledo suwimmatenni xaaddannonna dagomitte politiku minjunna kalqomu xaadooshshe boowirsidhanno gede assate miidiyaho jawu qeechinoosita hegersine walaayittuu daganna gashooti ledo halamme walaayittuu dagomu televezyiinii urinsoonnita xawisino. አንድ ቤተሰብ ከሌላው ቤተሰብ፣ አንድ ህብረተሰብ ከሌላው ማህበረሰብ እንዲሁም አንድ ህዝብ ከሌላው ህዝብ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ከተፈለገ የራሱ የሆነ ግንኙነት ወይም አግባባዊ መንገድ ያስፈልጋል። Mitte daga wole daganni minju dagomittenna politiku xaadooshshe suwimmatenni kalaqidhanno gede hendirom babbaxxitino hayyubba horonsi'nanni. Kuri mereero miidii uurrinshubba jawa qeecha godo'litanno. Dagate mereero mittimma kaajjishaten gobboomu sumimmano kalaqaten dancha amuraatubba bowirsaten loosu xambenna xa'mamaanchimmano halashshate miidiyu jawa qeechaati godo'lanno. Kurinna woloota horo hegeersitinori walaayittuu daganna gashshootiin umisi afiinni televezyiinete xaawaa ኡርሲድኑ ያበረክታል። እነዚህና ሌሎችን ለሚዲያ ያለው ዘርፈ ብዙ ፋይዳዎችን በውል በመገንዘብ የወላይታ ህዝብ በራሱ ቋንቋ መረጃ የሚያገኝበትን የቴሌቪዥን ጣቢያ መቋቋም እንዳለበት በመታመኑ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተገብቷል። Televezyiinete boordete laayinki gambisaanchi Dr. Mesfin Biibisoo walaayittuu televezyiinii dagannita ayimmate afuulophonna xaphoma ikkitosi kalqete gensiisate loossanota kune tennerano beeqqu assitinore galatino. የመረጃ ተደራሽነትን ለማስፋትና በመረጃ የበለጸገ ህብረተሰብን ለመፍጠር ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ የሚገኝ ከመሆኑም በላይ ዜጎች ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ Mashalaqete tukishsha halashshatenna tajubbatenni guuttinno daga kalaqate jawa sharro assinanne noomu qansootu hedonsa ruxxeenyunokkiya xawissanno gede mashalaqe afirate qoossoonsa buuxaantanno gedeno hala'lado loossa loosantino tuqu xaadooshshubba dimokiraasaawe hedo bowirsate addi addi hajubbaanano gobbomitte sumimma kalaqate dagate bude afoonna budu amuraatubba hattono woloota hornyuwa maafammetenni gatisate kaajjite loosa agarantanno walaayittuu televezyiineno tenne faajeten leellishanno gede agarreem Itoophiyu tuqu xaadooshshi biilloonyi laayinki sooressi yiggezu tesfayahu battalate assino hasaabinni tuqu xaadooshshi uurrinshubba dagoomunna gobbate lophonna soorora luphii muqeechinoonsawra halalaanchonna ikkado mashalaqqe fincatenni eeggonsa garunni fulasiissannuye gobbanni tuqu xaadooshshi seera mereersinno garini tajubba dagate iillishasiissannono ይይነው እንደሚታወቀው የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በመላ ሀገራችን መገናኛ ብዙሃን እንዲስፋፋ በተለይ Anfummonte gede Itoophiyu tuqu xaadooshshi biilloonyi gobbate giddo miidiyu uurrinshubbaa hala'litanno gede assitino korkaati miidiyu uurrinshubbaa gobbatenna dagoomu lophonna soorora luphii maqeecha godo'litannohura halaalaanchonna ikkado mashalaqqee dagate seera agarte fincitanno gedeeti tini seekkite agarama hasiissanno walaayittuu televezyiinee muliyanna giddoo wo'naalshu fincu hanaaffeen yanna huntukkinni lemina shoole saate biddiittote fincu giddora e'asen ninke biilloonyi widoonni እገናሚሻ ወይሲሳኖት እጅግ በጣም ባለስልጣኑን የሚያስደንቅ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ ደረጃ በመድረሳቸው ለማመስገን እንወዳለን። ዞኔን ሁ ቀርጓሻንቺ ዶክተር ኢንድሪያስ ጌታው ወላይቱ ዳጎሙ ቴሌቪዥን ዳጎሙ አፊኒ ነው እኮ ወሎታ ዳጊቴ ታፉባኒ ሐላላንቾ ያንነተና አማኖሞሹ ኖሰ መሸላቀ ለሻተኒ ሮሲሳተኒ ላቲሻው ካከሰተኒና ቦሃርሳተኒ አቶኖ ጎባይዲ ጣዶሽ ካጂሻተ ሎሳኖ ታሳተ ጋሾቱ ጀዋይር ኳሳን ያፈማኑታ ታበስነው ተአማኒ ትክክለኛና ወቅታዊ መረጃ ትክክለኛ ውሳኔ ላይ ለመድረስ የሚያስችል አይነተኛ መሳሪያ ነው። Ammanamooshu noosita halaalaanchonna ikkado mashalaqqee dagate iillishate miidiyu jawa dilaala fulanno
ዞኔትና ቀርቀሩ ዳጎሚ መሻላቀቴ ሐሳቶ ካሲ አሳተን ቴክኖሎጂ ያናንተኒ ወያባኒ ዳግኖ ተነ ሄገርሲኔ ወላይቱ ዳጋ ሐሳቶና ጣሙቁላተም ኡሚሲያፊኒ ሎሳኖ ለሚና ሾለ ሳቴ ቴሌቪዥን ወሬንሶም ጎባተና ካልቆሙንታ ያናሲንቾ ኤገኖና መሻላቀ አፊሰኒ አፊዳኖተኒ ለዶተን አማሩ እንግሊዘቴ አፊኒ ነው ሀቶኖ ወሎታ ቀርቀሩ ዳጎሚ አፉባኒ ፊንጮ ቱቂንሴም ጋሾቱ ዶኒ ተነ ካቺ ሱፋቴ ሙርጭ ነው ከዛሬ ጀምሮ መደበኛ ስርጭት የሚገባ ይሆናል ወላይቱ ቴሌቪዥን ካይማና ጣያናራ ኤዲትኖ ዴራ ቴሌቪዥን የተሎሱ አርሳንችን ሽቄናኑ ሐሳምቦኒ አማኞቱ ቤቃኖ ነው ላኢነሁን ያጊራማ የካንሰኑ ጮይዲኖ በጣም ደስ የሚል ውጤት ነው ዛሬ ያየነው ሎጌሻ ዳንቸ ጉማቲ ተቾላ ኖሙ ቶናሁንሴ ሁንሳና ሁንሴ ማሮተ ዲሪኔቲ ሄዶ ቡርቂቲኑ ኢኮላና ካይኒ ለሙኩሚና ኦንቱ ማሮተ ዲሪ ጌሻ ትንቅቲ ተኬሽ ቱሩኑ ምሬሮ ቂደ ባኢኑ ጣካይኒ ሙሊያና ጊዶም ዊሮ ካጂንሼና ጉሙሌሊኑ ተነኒ ሎቦንታና ጊዶም ጣቢያችን በ3 ቋንቋዎች ነው የሚያስተላልፈው ወላይትኛ አማርኛና እንግሊዘኛ ነው የወላይታ ቴሌቪዥን ተባለ እንጂ ለብዙዎች እድልን የሚያመጣ የኢትዮጵያ ድምጽ ነው ብዬ ነው ማስበው የአካባቢውን ማህበረሰብ የአካባቢውን ባህልና ትውፊት እናውጣና አስተዋውቅ እንጂ ድፍን ኢትዮጵያን ነው የምናስተዋውቀው ቴሌቪዥን መቋቋሙ የድሮ ክፋትን ሁሉ ለማስወገድ ቴሌቪዥን ውራሴ አልቢ ቡንሼ ሁናቴም አልቢ በጥሌኖ ዊሮ ቆላቴም ዳጊተተ ሜሬሮ ሌላኖ ጣዶሽኖ ካጅሸቴም አይማንክኖ ሌሊሸቴ ዶጎ ፋሻኖ ተከሰኒ ሎወንታጊ ዶም